أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hayırlı günler. Allah subhanahu teala hayırlı turmuşlar nasip etsin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Euzubillahimineşşeytanirracim Elem a'had ileykum ya bani Adem en la ta'buduş şeytana innehu lekum aduvun mubin. Ey Adem balaları, aytmadim mi men sizga? Va'da aytmadim mi sizning bilan anglashma, bir kelishma tuzilmadimi ki? Yani sizga bir anglatmadimmi men? Kitabimdan ko'rib o'qiysiz, anglamadingizmi? Şeytanga yere ko'rmagiz, şeytanga g'ibodat qilmagiz deb aytmadimmi diye Allah subhanahu taala aytadi. Bilib turig'iz, u bek qoti dushmandir sizga deydi. Şeytan sizni turli yo'llar bilan, turli adımları bilan, yolg'onlar bilan, turli ishoralari bilan o'zini g'ibodat qildirib turadi, shuni biligiz deydi. Allah subhanahu taolagina g'ibodat qiling'iz, mengagina g'ibodat qiling'iz deydi. G'ibodat degan tushuncha Allah subhanahu taolo iymon keltirgandan so'ng g'ibodat qiling'iz, izgi amal qiling'iz deydi. Ya'ni mumkinligingiz bo'lgan, ya'ni bu dunyoda yashagan vaqtingizda har bir mezgilingizni g'ibodatda o'tkazishga tirishing'iz. Oshig'ingiz g'ibodatga deydi. Bugungi kunda shu shayton vasvasasına berilib, bizning islom dinida turli fikrlar taratırga tirishuvchi, shaytonning fikrlarini taratırga tirishuvchilar bor. G'ibodatni nechikdir boshqa bir nashar ettirib ko'rsatirga, kimdir endi g'ibodatda bir butalchilik keltirib chiqarishga tirisha, kimdir endi shu g'ibodatni butunlay inkor etirga tirisha. Ya'ni shayton kishilar osha, shayton turli yo'llar osha Alloh taolaning haqiqiy qullarini sataştırıga, adashtirga tilaydi. Şundan saq bulğuz deydi. Alam a'had ileykum ya bani Adem en la ta'buduş şeytana innehu lekum aduvun mubin ve an ya'buduni hâzâ sıratun müstakim. Mena g'ibodat qiling'iz deydi Allah Teala aytadi. Shaytonga g'ibodat qilmag'iz. Mena g'ibodat qilsangiz siratul mustaqimda bo'lursiz. Siratul mustaqimda demak Alloh taolaning suyuklilari bo'lursiz, Alloh taolaning rahmatida bo'lursiz deydi. İman keltiramiz, til bilan iqror etamiz, ko'nglimizda shuni tasdiqlaymiz. Ya'ni til bilan aytganimizni ko'nglimiz bilan ixlosdan shuni saqlaymiz ko'nglimizda. Lekin shundan so'ng g'ibodat keladi, amal keladi. Amalning de eng ulug'si 5 vaqt namoz. 5 vaqt namoz Alloh subhanahu taolo bizga Qur'oni Karimda turli oyatlar bilan quyosh chiqqan vaqtda da, şulay endi quyosh boygan vaqtda da, quyosh boyarga yaqin vaqtda o'rta namozda saqlag'iz, ham boshqa namozlaringizda saqlag'iz deydi. Zeval vaqtidan o'tkazda namoz o'qig'iz deb 5 topqirni bilgirdi. Nedir bugungi kunda yolg'ishib anglagan kishilar Qur'onda 5 topqir namoz ko'rsatilmagan degan tushunchani chiqarib o'tirishlar. Qur'onda agarda sen anglamaysan ekan, Qur'onni hattoyin tarjimasida ko'ra turibdi, Alloh subhanahu taolaning shu so'zini anglamaysan ekan, turli yerlarda ko'rsatilganini anglay olmaysan ekan, og'zini ochma, so'ylama. Eng xayrlisi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi bor: "In kunta mu'minan falyatakallam aw la tasmut." Agarda haqiqiy mu'min musulmon bo'lsan, xayrlisini so'yla, xayrsiz bo'lgan narsa so'ylama. 5 topqir namoz Qur'oni Karimda ko'rsatilmagan degan tushunchani chiqaruvchilar bor. Bu hadisda ko'rsatiladi, lekin hadisning ko'pisi yolg'on deylar. Vallahi Alloh taolo bilan ant etamiz-ki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Qur'on ingi bilangina tugil, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu sunnati degan tushuncha, onun diniy turmushi shulay vahiy bilan keldi. Onun hadislari o'zidan o'zi söylemedi. Ol anil hava söylemedi, o'zidan chiqarib söylemedi. Ol vahiy olarak kele anırgadı.
Turmuşta kay bir meseleler, yani gümümen gündelik turmuşun kay bir meselelerinde elbette kişi olarak kansı başka mesele. Lakin dini meselege kağılışlı eyvirler bütünüsü de Allah Teala'dan vahiy olarak geldi. Sünnet derecesindeki bulgan bütün Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şu turuşu, yaşayışı vahiy olarak geldi. Kur'an'ın ayeti olarak inmese de turmuşta yaşayış olarak geldi. Yaşayış turmuşu olarak geldi. Yani nersedi? وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizge Peygamberimiz Aleyhisselam'da hayırlı bir örnek. Kul, Kur'an'ın ayeti. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer de Allah Teala'nın süyüklüsü bulurga tilisiz iken mina iyerigiz deyip aytti. Peygamberimiz Aleyhisselam 5 tapkır namazlı okugan iken ol Allah Teala mina iyerigiz deyip aytken Muhammed Allah Teala süyüklüler bulurga tilesiz deyip aytayken Kur'an'da. Demek ki nindi baş bilen onu inkar etirge mümkünlük var. Gamel farz olarak geldi. Gamel bizning eng ulug' amallar var. Namaz, uraza, zekat, hac. Bu amallarni kimde kim inkar etti ise yok bu amallar işlerge kerak tugil. Halk bunu dürüst anlamıyor. Allah Teala bu amallarni ötegiz deyip aytmadi deyip şunun birisine aytdıysa bu mutlaqan kafir bular. Mutlaqan kafir degan söz tüp tügel. Çünkü dinden çıkan bula. Eğer de ilk min İslam dininde deyip жүрse mürted bula. Dinden çıkan bulup sanala. Kur'an'ın ayetleri bunu tasdikli. Kur'an'ın ayetleri var bu meselede. Kimde kim irtida kıldı ise dinden. İrtida kılı yani mürtedlikke gitti. O vakitte onun hali bir katınaşardı. Tövbe kılmasa. Tövbe kılsa hiçbir nindi nersede yok. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا degan ayetke dayanıp şulay söylesek Allah subhanahu teala'na köp mümkünlük berek. Küfürlük kılgandan sonra tövbe kılıp iman getirdi yanadan. Tağın küfürlükке gitti, tağın anlap, tağın iman getirdi, tövbe kıldı. Bu vakitte eğer de indi tağın küfürlük kılıp, tağın da şul küfürlüklerini arttırdı ise o vakitte hali naşar şul keliş ölüp gittiyse Allah Teala'nın gazabına elegir Allah saklasın. Lakin bir nerseni, bulgan nerseni, Kur'an-ı Kerim'de aşıktan aşık yazılgan nerseni eğer de sen mahsus bilgiç tügül ikensin Kur'an meselesine Kur'an'ın mına şuşlay anda bu nerse var, bu nerse yok deyip aytirge avuz aşırga hakkı yok kişinin. Eğer de sen hadiste bir nindidir bilgiç spesialist tügülsün iken bu hadis yalgan, bu hadis yalgan tügül deyip avuzun açıp söylerge hakkın yok. Onun için mutlak müçtehitler var. Müçtehit mutlak deyip atala yani tügel bulgan müçtehitler. Kimler olar? En birinci elbette Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra kelgen Necide fakih buldu sahabelerden. Ondan sonra ulu tabiğinlerden buldular olar. Şu Necide fakih kaysı sahabeden, kaysı ulu tabiğinlerden buldu. Ondan sonra imamlar geldiler tabiğinlerden bulgan. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed ibn Hanbel. Onlar mı şu dört mutlak müçtehit deyip atılırlar. Yani tügel ittirip Allah Teala'nın hükümlerin Kur'an'ın ayetinden hem hadislerden tügel ittirip dininin şer'i kanunlarını çıkarışı kişiler bular. Onlardan başka onlarga üsteme kirte alışılar var. Lakin onlar derecesinde bula algan kişiler yok. Bula almayı. Çünkü onlar derecesinde bulur için onlar kebik bulurga gerek. 5 yaşında Kur'an'ı yatlap yüzlegen min hadislerini yatlap, yattan bilip bütün aldan kelgen Peygamberimiz Aleyhisselam'ın aytgan sözlerini, Kur'an ayetlerini, Peygamberimiz Allah Teala'nın Kur'an ayetlerini, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın aytgan sözlerini gine tügil sahabelerinin icmağında, şulayık tabiğinlerinin da aytgan bütün toplagan ilimlerini bilirge gerek. Ondan sonra öğrenip bitkenden sonra nedir bir fikir çıkala alasın. Bugünkü günde bula almıyor. Uşak yanıp durgan vakitte biz yılınabız. Peygamberimiz Aleyhisselam isen vakitte sahabeler onun yanında yılınıp durdular.
Табигиннар жыраграк китте, жылысы әзрәк. Һәр гасырда, һәр туган мөмин мөселман жырагая барабыз, чөнки кыямәткә якынлашабыз, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмнән жыраклашабыз. Шуңа күрә аның җылысы, аның нуры да ярый шул берсеннән берсе җылытып, шушлай җылытып, учактан җырагайган саен җылытып барган кебек кенә без хәзер. Безнең өчен, безнең вакытта нәрсә, нинди фикерләр туплый алабыз без? Алла Тәгаләнең рәхмәте белән шушы гыйлем иңдерелгән кешеләрнең безгә җиткерелгән гыйлемнәренә таянып, бары тик гамәл генә кыла алабыз. Гамәл бүгенге көндә. Аннан артыгы бездә юк. Без әллә нинди зур дәрәҗәләргә кереп китә алмыйбыз. Мин китә алам, була алай дигән кеше ахмак. Чөнки әгәр дә ахмак булмаса, Коръәнне белмәгән килеш, Коръәнне ятламаган килеш, Коръән турында тәфсирләрне укып ятламаган килеш, хәдисләрне укып аңлап ятламаган килеш, мин алардан фикер чыгарам дип әйтү ахмаклык, жүләрлек. Алла сакласын. Безгә Алла Субханаһу Тәгалә шундый бер нигъмәт биргән, улы бер нигъмәт биргән әһле-сөннә вәл җәмәгать буларак, сез фиркаи наҗия, җәннәт әһелләре булачаксыз, Пәйгамбәр саллаллаһу сезгә шәфәгать кылачак дип Алла Тәгалә мөмкинлек бирә безгә. Без шушы галимнәргә ияреп, аларның күрсәтеп калдырган безгә җиткерелгән гыйлемнәренә ияреп, biz шушылай дәвам итәбез безнең гамәлләребезне. Әмма дә инде тагын бер кабатлап әйтәм, бүгенге көндә 5 тапкыр намаз күрсәтелмәгән Коръәндә, 5 анда ай буе ураза торырга күрсәтелмәгән Коръәндә, нинди вакыт белән теләсәң, шул вакыт белән тота аласың дип, анда төрле вакытлар белән, Мәккә вакыты белән дә син авызыңны ача аласың, фәләнен дә булдыра аласың дигән сүзләр белән йөргән кешеләр, яки инде зәкатны хәзер бирмәсәң дә була, яки рибаны процентка алырга да рөхсәт ителә хәзер банклардан дип, яки анда башка төрле ниндидер хаҗга бармыйча каядыр монда шушы тирәдә генә йөрсәң дә була, кабул ителә дип әйткән кеше, минем фикерем бар, мин аны беләм дип әйтә торган кеше Алла Субханаһу Тәгаләнең газабына очрар. Алла сакласын, андый кешеләрдән җираграк булырга кирәк. Әгәр дә син алар янында утырасың икән, Аллаһның газабы сиңа да төшәргә мөмкин. Җәбраил галәйһиссәламның кыйссасын исебезгә төшерсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям сөйләгән бер хәдистә. Җәбраил галәйһиссәламга Алла Тәгалә әйтә: "Фәлән карияны, фәлән авылны юк итте, я Җәбраил ди. Я Раббым ди." Җәбраил галәйһиссәлам әйтә: "Анда сиңа бер туктаусыз гыйбадәт кыла торган бер кулың бар ди. Шуннан башла ди." Алла Тәгалә әйтә: "Ник? Чөнки ул риза булып карап торды тегеләрнең кабахәтлекләренә ди. Әгәр дә без дә шушындый кеше янында булабыз икән, Алла Тәгаләнең газабы анарга газабы төшер, анарга төшкән газап безгә дә эләгер, Алла сакласын. Андыйлардан җирак булырга, андыйлардан читтә торырга кирәк, Алла сакласын. Алла Субханаһу Тәгалә безне гыйбадәттән айырмасын, 5 вакыт намаздан айырмасын. Алла Субханаһу Тәгалә һәр беребезгә дә аның якыннары, сөйүкләре булуыбызны насыйп итсен. Раббана атина фид дөнья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабнар. Аллаһ